Kardom aprang sinor is today news kilang aradon apang semi kardom pipacher peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Khat khatie long mang hu me long layer lopen nangkang bob plut ajok radatum mang hu prong. Lason si Bugajan Sub Division angkang in age 39 akong khat khati gotambas ki lapen rong barim adungalong long layer lopen 450 feet andak karnugadim borvel ki hut adima long pen pang thek thek the to mon mate gas lapen inghan hai hui kang bob ajok radatum mang hu prong. Laso long karbiang long DC lapen karbiang long SP ang parta kaprek adi parmenatum adima long an kahumri dam. Laso dimpen 200 meter kom chena long li majok phanta padulong li si pacheterek etlo. Tangte karbiang long disipen perangke thengnolam thekanin jele arjupon sing. News report Northeast Today News. ঘটনাৰ ওপৰত আপুনি এতিয়া যোনটো মানে খবৰ ল'লে ইয়াত এইটো মানে বস্তুটো কি হয় ঘটনাটো যোৱাকালি 5টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি আমাৰ এছডিও চিভিল বুকাজান তেখেতে মোক জনালে ৰাতি আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা যিখিনি আমাৰ OADC অফিচাৰসকল আহিছে আহি পেলাই ৰাতি চাই গৈছে তেখেতসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল গেছ বা পেট্ৰলিয়াম তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নথা বুলি তেখেতসকলে কৈ গৈছে কিন্তু আমি লিখিতভাৱে কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলক ৰিপৰ্ট পোৱা নাই কিন্তু অলৰেডি এছডিও চিভিল বুকাজানক মই কৈছোঁ যে আপুনি ৰিপৰ্টখিনি কালেক্ট কৰি দিব যে কোনো ধৰণৰ নেচাৰেল গেছ বা পেট্ৰলিয়াম তেনেকুৱা নহয় বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্ট লিখিতভাৱে তেখেতসকলক দিছোঁ আৰু ইয়াত আহি পেলাই দেখিছোঁ যোৱাকালি যি ধৰণে হৈছে এতিয়া অলৰেডি ছাবচাইড হৈছে আৰু যি ধৰণে ইৰাপশ্যন হৈছে আমি ভাবিছিলোঁ যে বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ব বুলি তেনেকুৱাও ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ তৎপৰতা যি ধৰণে আমাক জনাইছে আমাৰ অল অফিচাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আৰু লগতে আমাৰ এছডিও চিভিল বুকাজান SDPO বুকাজান আমাৰ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ কাৰ্বি আংলং এণ্ড হিজ টিম এণ্ড আমাৰ DC অফিচৰ পৰা গোটেইখিনি টিম আৰু আমাৰ SDO অফিচৰ পৰা যিমানখিনি টিম আৰু অফিচাৰ্ছ ফ্ৰম ONGC যোৰহাট তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কালি এটা টিম আহি গ'ল আৰু আজিও তেখেতসকলে উপস্থিত অলপ পিছত তেখেতসকলে চেম্পলখিনি কালেকশ্যন কৰি লৈ যাব আৰু গোটেইখিনি আমি ফাইনেল ৰিপৰ্ট পোৱালৈকে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লগতে তেখেতসকলে চেম্পলখিনি লৈ পেলাই অলপ সময় লাগিব বুলি কৈছে তেখেতসকলে গোটেইখিনি এনালিচিছ ৰিপৰ্ট আমাক দিব তাৰপিছত আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামলৈ আমি ইতিমধ্যে প্ৰিলিমিনাৰী ৰিপৰ্ট আমি পঠিয়াম আজিয়ে পঠিয়াম এই পঠিওৱাৰ পিছত তেখেতসকলক পাৰ্মিশ্যন চেক কৰি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে এই গোটেই এলেকাখিনিত ছাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামলৈ আমি লিখিম তেখেতসকলক জনাম তেখেতসকলৰ পৰা নিৰ্দেশ পোৱাৰ পিছত যিখিনি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হ'ব Volongkomaji richu hi di timikhola rong mate rong khelana me kar joy raming hi aphan long riasar ki batpon aruni phai isiar nila khakroi silang her constituency ke parlo volongkomaji richu hi di timikhola rong mate rong khelana rong me kar ke hai joy raming hi aphan long riasar puki pekpon labang solong riasar ar puki pekpon along kachapatur pipon lake himalong riamai karbi kur phola pen pinang an kithek ding atum chitong dun pen RDGP pon iklo pusi than pachini dun labela bang solong ria sar pukipek pon along nang chitong dun rong hang rong bong rong arak karbi richoman pengithe long sing rong hang lapen hema long ri ser hong thom peklara mai along amai phu beren singing hi pen chenglok penang an man pengki do ke thek ding atum chitong dun tangte puthot lamthele arjupon singa Puluni pen Aron Katha report Northeast Today News Pini arni pini adap niliar phe bang rechunang humri kitinang humri kitinang humri pini dongria sarang batpon dongpara sarang batpon ni pusi apuna chaknang bai sin pini ne rechu atheng bar longria sar atheng longdun lapen pini nilitum la longria sar long nang cepatir pidun nang cerap nang cetudun karbitur pho tirpi amai pen chenglok so cheng henta lapen
soceng son he dapat pinangan Arab nang ci tongdun si pinin ni kamlo nang ci rap nang ci tudun kadam nilimen ke joyram hi nili bolong kamaji recu hidi timikula arong ameka ingin nili arpu ke bangke non bangke longri asar pusi bang recu ke tikiding lapen hima sartum nang pekang ni arni nili arong pigan athema ini besar kindar penceng lo customary lo koson si pangtang nai malas alam karbi jutang jubat emena nim rokom cepat hirlong kumpusi laan so si ining arong kolo lapen non bangkom dia por along ilitum cingki cet hana hin penceng lo jutang jubat koson si paklar konji malas so ang dengbang nili paphang konto deng konto besi mata pon lo kuma mai pulo terong song pendadu lu tenda aku itu ngori habirum tadu sidak ini so mai to magani u alam lo babake so itu habir pendi tong lo dang lo itu dang itu pendang lo masa pendang lo terus tong lo make kupai lo itu dang kia ni bake so kini hai itu kamu nanti le bangso kang wai pon kang kung kang sai son tong kang wai pon ma ko son si kang wai pon lagi kang kung sai bangke itu non dak ko Islam mama pun cat lang Islam so bangku ini non tudam nang non alang pan alang ida himalong ri kipo lonte alang mana odo to alang ni mana mo aman pi maman mo tun tang tidak tun depu asi tung ke itu kerja kharong da do laki itu bang khai ben lonte tung ke sini ke deng lo lam cak ke sipi jadi itu ke panu kilo panu tak kilo jadi itu besar rimpu ida rimpu so si tung ke lam cak do asi mo hata lang tung tamu seni kilo masal masih hendak ke halong arbiason mungkin arbiason jadi dikit masuk bisa kita pakai rimpo besok siaran mau kita kalau sesuatu kata itu ke lam cak dulu lagi kasih non alang palspan itu masuk hima long dilo sampai alang dak non long dia sar kilo kasih rasa long dia sar long kilo belum telang dak dulu bisa kita pendang lo ini merakom pendang lo itu turun tuki kuno pangripan don kuno ada masar kuno itu lah kerja kailong itu ajutan nah bangke don alang di sini bapeng lo sila alang di akhir lo apeng lo non silam di masa bang ini bari tuntakan itu bang ini son taksi alang isi ada itu lo dak isi asentara bang sentar punya kalau isi along rilo itu pun along rilo ya kita dak asentar punya kalau langsung dak itu video dan bang lo bukunya dapur itu ke itu video boleh komedi aku masih lah ya langsung angkang bang ke alang ada itu mengapa ni hang ni jang labo karbing long along ripen bangkan tu sila pesan aku gedeng ba pakai abang tu pelo non Islam non alang kadang di lihat tu pelo lo non alang tu bang ke apa timil nggak bang itu non ke itu tipi aku ni ngojong belum teh tipi oh ya pakai bang ke tamai bang ke foto metik nah bang mungkin himasar bang ini lagi langsung Nanti pinjai biar tak kelan si kanton pay lo 2 meter me kardo.